معلوم یہ کمس غلام یہ کمس جب رچھن وول یہ گو مالکس نش دپنس ون غلامس کوتا قیمت یل غلام سن قیمت گو طے دپنس یس جب دتس رچھن ون جبس کوتا قیمت ون جبس کوتا قیمت یل جبس قیمت گو متعین دپنس یہ گو جب قیمت یہ گو غلام سن قیمت اور یہ غلام ان دپنس ژے آزادی ہن پروان بی دت جب ژے ابن عمرن رضی اللہ رب دپن ست کرت آزاد فلسطین تہ کرن آزاد کشیر تہ کرن آزاد مگر کرن آزاد فساکتبها للذین یتقون یل میون بنخ یل پرہیزگار بنخ ہے یہ کرک نیست نابود ان قریب انشاءاللہ یہ کرک زمین بوس ان قریب دوری نزلاش پینیو ناتھس مز رٹنی کے نا دورین پر بمبری برسائی نونکے یم دور معصوم چشم ونان نمن مسلمانو اگر سانو مالو کر خطا اگر سانو زٹو کر خطا مگر اس کے دلیل یم دور یم تروہر معصوم انکن اس مارنے یوان یس اسرائیل یانو نکتی نمان نہیں دبن یانو ونن بمبری کریو بند یم ظالم دبن نانا اشکرن گدا ملیامیٹ ہے قروا پروردگار یہ زمین اندر تون وجودی نا پیش پروردگار مسلمانن کر فتح و نصرت آتا مسلمانن کر کامیابی تکامرانی آتا آمین یا رب العالمین رب دبن آزاد کر ہو رب دبن کامیابی دم ہو کامرانی دم ہو تلا بنیو متقی تلا بنیو پرہیزگار تلا ترویو نافرمانی تلا ترویو سرکشی یل تو تقوی گزار کردار ہوئیو گھٹ مذہب ہوگاش عبداللہ ابن مبارک زائن رحمت اللہ علیہ زاہد متقی پرہیزگار محدث عالم عبداللہ ابن مبارک عبداللہ کو نجو مبارک گو مول مگر وچو مبارک کیا اوس وچو یہ کمن نشکر پروردگارن یہ گل امتس آتا یہ سپوت امتس آتا وچو موج کیا اس تو مول کیا اس بچس اولاد وول بچس عیال وول مگر میون نیچو چھن نماز پرن خطر تیار میون نیچو چھن سگریٹ تراؤن خطر تیار میون نیچو چھن ماہ رمضان استی کیبل بند خرن خطر تیار مگر وچو مول کیا اس مبارک رحمت اللہ پرنوزو رحمت اللہ علیہ چھو اسلاف یوس نو گوڑے سرمائی دار یوس باغبانی ذمہ داری نباوان باغوس وس روش دار ایک دا باغوک مالک مبارکس دمنس والدان کل پر دانا یل دان وول مبارکن یل مالکن کھو دان امس لوگ سٹھا میوٹ سٹھا مزدار دمنس بیاق وال یل مبارکن بیاق وول یہ لوگ کھٹا تمہیں بدلن یل تریمن مبارکن یہ لوگ کھٹا تمہیں سے وہ شوری پانچ وری ژور وری ترے وری زٕ وری 10 وری 9 وری یت باغس روش ژےٚ نا پتہ کت کلس چھُ کھٹا میو کت کلس چھُ میٹھا میو دوٚپنس مالک بہٕ کرٕ عرض ژےٚ چھُ تٔمۍ دوٚپمُت ژٕ کٔرزِ کُلٮ۪ن رٲچھ 10 ؤرین چھُم نہٕ اکہِ کُلیُک میو تہِ کھیوٚمُت اجازت بغٲر متقی حظ پرہیزگار حظ اس کیا کور ماہ رمضانس من گو ٹیبل تل رٹن رشوت ماہ رمضان پت گو ٹیبل پیٹ ماہ رمضانس من گو رٹن خضر لفاف رشوت بدل توتہ ان کی افطار پھیلی چھ دستخط کرن توتہ ان کی افطار تروہس تروہ مین ملازمن ڈی سی آفسس مز تحصیل آفسس مز سوشل ویلفیئرس مز بی کن ریونیو ڈپارٹمنٹس مز یمس یوتا پلن ستیوتا کھون اور افسوسک مقام اس یہاں اک لٹہ اسلام آباد مز انفارمیشن دبک ڈی سی آفس اسلام آباد اندر اخ ملازم غور مسلم سکھ سیوت چھن رشوت رٹان انا للہ و انا الیہ عبد الرحمان تھپو تھپو کھوان عبد الصمد تھپو تھپو کھوان بیوس فخرن ونن نبر کن ملازم بیوس نبر کن ونن ٹھیکدر فخرن نبر کن ونن فائل پکناون وول فخرن دپن اس اچ سکھیوت یس رشوت چھ رٹان مشتاق احمد چھ رشوت رٹان اشرف صاحب چھ رشوت رٹان اشتیاق صاحب چھ رشوت
دپنس مے چھن دان ورین ذات کن کلیک میو کھیومت ونیک تام یہ گھن باغ مالک حیران دپان یُتھ تہ چھا کردار تم یاڑے نینگلاون یُتھ تہ چھا کردار یم نہ 10 ورین اکہ کلیک میو تہ کھیومت اللہ اکبر بغیر اجازت ام کر امس متعلق انفارمیشن دسل دچھن کھوڑ ساروی طرف میون مثبت آیشی متقی یشی پرہیزگار اک دعا مبارکس دپنس کوڑ چھ گمز بالغ